and I like what I see. Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar. Tug'anlar, bugun 10-yanvar 2022-yil Jalolobod shahrining Bereke bozorini bağlarini bilib ketayın. Tug'anlar, atayin kelib qolibman. Sizlar videomizga oldindan like knopkani ayovay bosib o'tib ketingizlar. Kanalga qattiq bo'lganlar kanalga qattiq qo'ysangiz, shunday sonun taq ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib qolasizlar. 2023-yilgi bağlar qanday bo'ladi? Jalan sizlarga hozir qaltirib ketayim inshaalloh. Shu mandarinlardan boshlayman, hozir bağlarni bilib beraman. Aka, assalomu alaykum. Limon qanchadan? 100 so'm. 100 so'm kilogram. Tak, mandarin makchinaki qancha bo'ldi? 200 so'm. 200 so'mdan. Apelsin 150 so'm. Apelsin 150 so'mga. No, mandarinlar qanchadan aka? 180. Qaysi yerki bu? Turetskiy. Turetskiy mandarin 180 so'm. Tak, kivi qancha bo'ldi? 100 so'm paçkası. Paçkası 100 so'm. Arzon. 100 so'mdan buna paçkası 100 so'm ekan to'g'anlar. Tak, raqamningiz bor. Banan qancha bo'ldi aka? 150 so'm kilogram. Bananlar 150 so'mdan keyin, tak, ananas qanchadan? 250 so'm. 250 so'mdan ananas bor ekan. Rahmat aka. Sekin bozor bağlarini ko'rib, qaltirib ketamiz. Assalomu alaykum. Aka, qandaysizsiz? Tak, bu yoqda alma bağlarini. Neni? Ne geldi? Oho. Limonlardan O'zbekistondan qanchadan aka? 90 so'm o'tdi. 90 so'mdan ekan. 90 so'mdan. Bu kichkina paçka ham qilib qo'yibsiz-da? Paçkada Dayar ekan. Tak, onlar qanchadan? Granat. O'zbekiston. 100 so'm ekan, o'ptimi? Arzon. Granat 100 so'mdan. No, juzum qay? O'zbekiston? 120 so'm. 120 so'mdan. Cho'ng juzum bor ekan, xudo xolasa boldarda. Maylisi, rahmat aka. Tak, kurmaginiki qanchadan? 70 so'mdan, ha? Shokoladni 70 so'mdan do'stlar. Bağlari yaxshi, yanvar. Rahmat aka. Tak, alma bor ekan, almani bilaylik. Ko'k alma qanchadan bo'ldi aka? Ko'k, ananas 20, ananas 30 aka. No 20 so'mdan, no 30 so'mdan, ha? Qaysi yerki bu? Noqatni olmas. Noqatni olmasınlar do'stlar. 20 so'mdan, no 30 so'mdan ekan. Kamugor. 30 so'mdan. So'm. Yeganim xola. Yegan mana shu zo'r, barakalli. Tak, raqam ne bor ko'ramiz hozir. Almalarni bağlarını bilib o'tamiz. Tak, qizil alma. Qizil alma bazı qancha bo'ldi aka? 18 da. 18, no 18 so'mdan. Dele jalan 18 bu. Çoğunlar qanchadan? 30 so'mdan ekan. Bular 30 so'mdan. Yaxshi. Bir maçta ekan do'stlar. Rahmat aka. Bu joqda вообще 3 kilogramı 100 so'm, 5 kilogramı 100 so'mdan bor ekan alma. 4 kilogram. Qaysi yerki bu? Sağ ha? Ya. Qaysi yerki? Noqatni alması buna 3 kilogramı 100 so'm ekan do'stlar. Bu yoqda 5 kilogram 100 so'm bor ekan. Yanvar, 10 yanvar bağlar вообще sonun bo'ldi. 4 kilogram 100 so'mdan alma bor. Az bir iki kunda suluk tushib qoladi degan so'zlar bor. Uka qanchadan mı mandarin? 220 so'm maydasi. Cho'ngdori qanchadan? 120 so'mdan. Granat qanchadan? Granat. O'sha 100 so'm maxsi. Kilogram 100 so'mdan bular. Mana eski anar bor ekan 100 so'mdan. 3 kilo. Tak, almanın bağlarını gördük dostlar. Hem kartoşka, piyaz bağısını görüp koyduk. Tak, hem piyaz, kartoşka, sabzı bağlarını bilgen. Aka qanchadan bo'ldi qizil sabzı? 3 kilogram 100. Sarısı qanchadan? Ha, birdeymi? 3 kilogram 100 dönken. Kartoşka qanchadan aka? 35'ten. Qaysi yerki? Alay kartoşka ekan. Tak, piyaz qanchadan bo'ldi aka? 45 so'mdan. Mana piyazlar 45 so'm ekan. Tak. Shalg'am qanchadan aka? 30 so'm. Qizil 40 so'm. Turib qanchadan? 30 so'mdan turib bor ekan. Tak. Sonun bajog'ini ko'rdim ha. Tak, dag'im ne bor? Bağlarını qaltirib qo'y. Tak, kapusta qanchadan aka? Kitayskiy. 30 so'mdan kapusta ekan. Rahmat.
Так, чеснок. Жаңы чеснок көрінбей тұр. Ашқабақ қаншадан, әже? Салам алейкум. 30 сом килограмм? 30 сом. Так, бағалар шындай олтады, достар бүгін. 10 январ Дереке базарында. Қысқа толық малымат қалтырып қойдым. Дағы бір чоң видео қылып қалтырып қойым. Иншалла. Сіздер видеоға лайкты басып, каналға хатталып оғаныңыздар. Каналға хатталып қойыңыздар. Помидор қаншадан болтады? Ага, помидор қаншадан? Помидor 110 110 сом. сом. Огурцы чи? Бады. 150 150 сом. сом екен. Но 250. Местный алшалар. Бұл местный бе? Бұл қақтық? Бұл Иран. Иранский. Так, помидор, огурцы. Так, баклажан қанша сом болтады? Чеснок килограмм? Чеснок 150 сом. Чеснок 150 сом. Так, редиска қанша болтады? 30 сом. 30 сом екен редиска. Перистер чи сладкий? Сладкий бардығы 270 сом. 270 сомдан, а? 270 сом шунда. Так, и капуста. Капусталар тоғылықтар 50 сомдан, маулар 120-дан, нарқы көптері 250 сом. Брокколи 250-ден, а? Шундай болтады екен бағалары. Рахмат аке. Достар, видеоға лайкты басып, каналға хатталып алыңыздар, каналға хатталып қойыңыздар.